yaraguye ko ikipe y'igihugu ya Portugal izatwara igikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka. Uyu ni umugabo ukomoka muri Ghana witwa Nana Kwaku Mbansamo. Uyu mugabo azwi nk'umuvuzi gakondo wo muri Ghana, ariko nushaka kumwita umupfumu kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza n'ibyo tugiye kumuganiraho. Umugabo wavukiye mu gace kitwa Shanti hariya mu gihugu cya Ghana. Gusa amakuru yatangiye kumenyekana cyane mu myaka myinshi itambutse avuga ko uyu mugabo ari umupfumu. Iri zina rya Bonsamu rishatse kuvuga the evil mu rurimi rw'icyongereza, mu Kinyarwanda bikavuga sekibi. Amakuru haravuga ko uyu mugabo yahawe izina kubera imyitwarire ye, ajya kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru hari muri 2014. Icyo gihe yaraguye imvune ya Cristiano mu ivi, kandi kuko byarangiye agize imvune mu ivi, maze muri uyu mwaka wa 2026 aragura yuko Cristiano ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal ari wazatwara igikombe cy'isi cya 2026. Mu minsi mike itambutse ubwo ikipe y'igihugu ya Ghana yakinaga n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, yari yavuze ko umugabo wita Harry Kane yamaze kumufata nta kintu kimwe ari buze gukora mu mukino. Byazamutse cyane ubwo Harry Kane yabonaga amahirwe yo gutsinda igitego, ariko umupira akawuta mu bafana. Nibwo benshi batangiye gutekereza yuko za mbaraga z'uyu mugabo koko zaba zikora. Aha niho nshaka kubaza gatoya, wizera yuko igitwa amarozi cyangwa se abapfumu mu mupira w'amaguru gikora? Ukurikije ibyo ubona, ibyo ubwirwa n'amakuru wakira, wowe utekereza gute iyi ngingo? Shyira igitekerezo cyawe hasi muri comment. Abantu mutekereza ko Portugal ya Cristiano Ronaldo ishobora kuzatwara igikombe cy'isi cya 2026 cyangwa ikaba yazatsindwa ku mukino wa nyuma, umenye ko biyisaba kwiha icyuya. Nka Portugal irasabwa gutsinda Colombia iyoboye itsinda bahuriyemo kugeza ubu, kugira ngo ari izasoza imikino y'amatsinda iri ku mwanya wa mbere. Ibi biramutse bibaye yazahura n'amakipe arimo Canada, Paraguay cyangwa se Ububiligi, kugeza igeze muri kimwe cya kane igacakirana na Argentine na Lionel Messi. Portugal ariko iramutse itayoboye itsinda igasohoreza ku mwanya wa kabiri, yaba iri mu bibazo bikomeye kuko byashoboka ko yahura n'Ubwongereza muri kimwe cya 16, Espagne ya Lamine Yamal muri kimwe cy'umunani, n'Ubufaransa bwa Kylian Mbappé muri kimwe cya kane. Murabyumvishe neza igisabwa ngo Portugal yegukane igikombe cy'isi cyangwa se itsindirwe ku mukino wa nyuma. Urugendo rutoroshye, ni nk'urugendo Yesu Kristo yanyuzemo agiye ku musaraba cyangwa se abambwa. Urumva ko ni ibintu bigoye cyane kuba wazahura na Argentine cyangwa se ugahura n'Abafaransa. Ni inzozi mbi ku makipe yose, ntabwo ari Portugal yonyine cyangwa se Cristiano Ronaldo utekereza kuba yahura na Portugal, utekereza kuba yahura na Argentine cyangwa agahura n'Ubufaransa, ahita akanguka yasinziriye, kubera ko nta muntu n'umwe uri muri cya gikombe cy'isi wifuza guhura n'ayo makipe abiri. Nta muntu n'umwe wifuza guhura n'Abafaransa cyangwa se agahura na Argentine. Ni ikipe zerekanye ko ari ikipe zikomeye, ni ikipe ziri gutanga ubutumwa butangaje ko zishobora no kongera guhura kuri finali nk'uko byagenze mu mwaka washize wa 2024. Ese wowe urabona kuko Portugal ifite amahirwe ya kangahe ku ijana ugereranije nuko uyu mupfumu yabitangaje cyangwa se uyu muhanuzi akunze gutangaza ibintu bikaba nimugire ngo ni ibintu bya blague cyangwa se ni ibintu bitari seriye? Uyu mupfumu ibintu byose atangaje biraba. Dore ku mukino w'ejo bundi washize wahuzaga Ghana ndetse n'Abongereza, yatangaje ko Harry Kane yamufashe. Harry Kane mwabonye ibintu yakoze, yageraga imbere y'izamu baro akayitera mu bafana. Wa mwana wa Man City nawe yagera imbere y'izamu baro akayoberwa ukuntu bigenze, birangira match birangira kimwe kuri kimwe. Bishobora no kuzashyira mu byago ikipe y'igihugu y'Abongereza, uriya mukino igiye gukina indiramutse itawutsinze nayo ishobora gusezererwa. Ni umupfumu wagiye utangaza ibintu byinshi bikabaho, ndetse iwabo muri Ghana bamufata nk'umupfumu wa mbere wizewe cyangwa se umuhanuzi wa mbere ushobora kuvuga ibintu bikaba. Ese wowe uremeranya na Cristiano, uremeranya n'uyu mupfumu ko ikipe y'igihugu ya Portugal ishobora gutwara igikombe cy'isi ya 2026 cyangwa ntabwo wemeranya nawe? Ndagira ngo wandike hasi muri comment igitekerezo cyawe, niba wemeranya nawe ati nge ndemeranya nawe, ndamushyigikiye bitewe nuko imibare ihagaze, ndamushyigikiye, cyangwa se uvuga ati nge ntabwo mushyigikiye, ikipe ndi guha amahirwe n'iyi. Ariko reka turebe ubundi Portugal iramutse itwaye igikombe cy'isi byaba bimaze iki kuri Cristiano Ronaldo? Portugal iramutse itwaye igikombe cy'isi byaba ari ibintu byiza kuri Cristiano Ronaldo, byaba ari ibintu bitangaje, ndetse ndakeka Cristiano Ronaldo yahita ahagarika kariyeri atitaye kuko azageza ibitego 1000, kuko inzozi yari afite zo mu mupira w'amaguru zaba zisa nkaho zirangiye zose. Cristiano Ronaldo buriya ni umuntu ukunda guca uduhigo tugiye dutandukanye, ni umuntu
udakunda gutsindwa, ni umuntu wagaragaje umuhate kuva akiri umusore, kuva kera cyane akiri muri Man U, akiri muri za Sporting, azamuka muri Real Madrid, agenda muri za Juventus, agakomeza muri za Al Nassr. Umukinnyi wakomeje kwerekana ko ari umukinnyi utanga itandukaniro kandi ari umukinnyi utemerera gutsindwa mu buzima, n'umukinnyi uhangana avuga ko buri gihe cyose ibintu biba bigishoboka mu gihe udacitse intege. Ni umukinnyi ubona ko afite imbaraga, afite umuhate. Kuvaho Lionel Messi yatwaye igikombe cy'isi cya 2024 byamuteye umuhate, bimutera esprit. Ubundi Cristiano Ronaldo ntabwo yakwiye kuba ari gukina muri Al Nassr kuri la level ngo abagihangana agitsinda ibitego. Impamvu yakomeje gukina ndetse agakomeza gutsinda ibitego no kugira ngo akomveka abantu, abereke ko ari wa Cristiano ugomba kuza agakomveka mu ikipe y'igihugu, agomba kuza mu ikipe y'igihugu akabanzamo agasoza igikombe cy'isi agitwaye. Ibyo bivuze iki? Aramutse asoje igikombe cy'isi agitwaye, impaka zaba zicitse. Cristiano Ronaldo na Messi twakomeza tubashyira ku ntebe yabo, baba bameze nk'impanga ku ntebe. Nta n'umwe wajya uvuga ngo Cristiano Ronaldo ni uwa mbere, nta n'undi wajya uvuga ngo Lionel Messi ni uwa mbere. Kubera iki? Byaba bivuze ko buri umwe yaciye agahigo n'undi agaca kandi gahigo, ariko bahuriye yuko buri umwe yatwaye igikombe cy'isi, yabashije gufasha ikipe y'igihugu gutwara igikombe cy'isi. Iyo ni imibare Cristiano Ronaldo aba afite mu mutwe we kugeza ku mukino wa nyuma, cyangwa se kugeza aho ikipe ye izaba isezerewe cyangwa se igitwaye. Kugeza ubu biracyashoboka cyane kuko ubona ko Portugal ifite ikipe nayo ikomeye, ifite abana bazi gutera umupira, ifite ba Nuno Mendes, ifite ba João Neves, ifite ba Fernandes, bifite impande zicamburiye cyane. Ni ibintu koko ubona indoto za Cristiano Ronaldo biramutse bigenze neza ashobora kuzigeraho, ariko ntago byoroshye. Ni ibintu bigoye cyane. Naramwe mu makipe ndi kubona yakaniye. Mwabonye ko na South Africa yagize gutya ikavuga ati nubwo duturuka muri Afrika ariko natwe tugomba gukora akantu. South Africa yazamutse mu itsinda itsinze Korea. Ntabwo yahabwaga amahirwe ariko yazamutse itsinze Korea. Ubona ko ari ibintu byiza cyane ko ikipe z'igihugu zo muri Afrika ziri kugenda ziduhagararira neza, zerekana ko nazo ari ikipe ziri ku rundi rwego. Ikindi kintu mwabonye Neymar ku mukino wa Brazil ndetse na Scotland. Wabonye ko Neymar yagiyemo ku minota 75. Neymar yasutse amarira avuga ko amarira y'ibyishimo kubera ko ataherukaga mu mukino. Yaramaze iminsi irenga 900 atakanagira mu ikipe y'igihugu, atarakina umukino n'umwe w'ikipe y'igihugu. Ariko ni ibintu byari bitangaje ndetse n'ibintu byateye emotion. Neymar, abafana, umukobwa we mwamubonye muri stade ukuntu yarameze, abantu bose bumvaga ko bafite emotion, bumvaga bafite ikiniga ku mutima kubona Neymar agarutse. Murabizi saga zose zabagaho Neymar babanje kwanga kumuhamagara mu gikombe cy'isi, ariko arakomeza arapushinga, bamuhamagara itagira imvune, atarakina n'umukino wa mbere. Ariko umutoza muhagarara aravuga ati nzakujyana nta kibazo nubwo wagize imvune. Arakomeza arwana nabyo, biza kurangira Neymar akonvense, akora imyitozo, arazamuka. Uyu munsi ejo bundi yakina umukino wa kabiri wa Brazil. Bigaragara ko Neymar yagarutse muri bya bihe bya Neymar. Nimba mumuze muri Barcelona, ni wa Neymar waje mu gikombe cy'isi. Urasabwa kureba match 5-5 kugira ngo ubashe kwinjoyinga, ubashe kuryoherwa n'igikombe cy'isi. Na wundi muntu ushobora kukumara amatsiko, cyangwa se umuntu ushobora gutuma uryoherwa na football, cyangwa ushobora gutuma ukunda football nka Neymar. Wa mbere Neymar, wa kabiri akaba Cristiano Ronaldo, mu bantu bashobora gutuma ukunda umupira w'amaguru, wa gatatu akaba Messi. Ese wowe urumva koko ibintu ari byo? Nibagiwe gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana kuri buri match y'igikombe cy'isi. Ciao ciao.